namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel yo, of course mthita yakho like been maying on the president na live of course leyi nga yi endla on Facebook la in summary of course yakho like music and politics so of course ta khe ngena ka the live hi ngomi xitoko xi ndlisa ku ila ka Master T khe ndla summary hlamusela there and there so of course mrangaphandle yi sunguli addressa mhaka leyo ya suka ka AADP okay mahemu lama mi nga matwa ku hebe ni mahengani ta ya ka vandla ro karhi ni ta va ni nga ri ka vandla ro karhi and a ni ka vandla ro karhi as you've heard so a swi dumini swinene ku bena president of course yi ta yi kha yi ya ka MK a swi dumini swinene I'm not sure ku i manga swi dumisa ngopfu maybe JB the Khatabela man of war I feel like mina social mina i man of war hi ya kha kombisa ku la ntisi ku hi side ra mina so I feel like na yena maybe anga va tlangeni xiave xo swi duma hi ndlela yaleyo then mi kuma ku se loko information yi huma ka munhu wo karhi xandla mi kuma ku yi spread out so a swi dumini swinene ku murangaphandle of course yi ta yi kha yi ya ka MK and obviously such a move yi va yi ri motivated by money however murangaphandle of course yi fike yi hlamula ka mhaka yaleyi fika yi kombisa ku loko ni simeka vandla leri a ni nga lavi ku simeka vandla because ni twa ndlala swi nga ndleka ni ri na voho lava ni nga na vona ka vandla va twaku ndlala hayi ta yi kata kwala murangaphandle as you can yi a yi twi ndlala that's what he's saying in overall and hinkwenu na swi tiva guys i khale yi borheni na mati kule ka vona vanhu mati va makuma free of charge and a ku ri before mi kuma ku endla swa va AADP no nyikela of course va nyikerini swikolweni na tin'wana ta ti-images tete na vo Dr Mtsenga va kha va nyikela swin'we like i vanhu lava of course va kha va tirhela community makona mhaka leyiwa so yeah in overall AADP a yi sungula hi mhaka ku yi twa ndlala murangaphandle mi yi sungule because yi lava ku pfuna and hinkwenu na swona ku munhu loyi a tsakelaka ku va kha a lava ku pfuna koko hey gaza heta ku yini mara of course yi ve yi tlhe yi hlamusela ku prove ku himpela yona a yi twi ndlala eka this point loko ni ta va honest ka n'wini ku mali leyi ni yi endlaka hi tigigi tinharhu yi hindza ya member of parliament 3 gigs 3 wa tona mali leyi ni yi endlaka hi 6 wa tigigi yi hindza ya minister se swilo leswi ni nga swi endla was about ku ni pfuna vanhu va ka hina and swa ha ri sweswo ni la ku pfuna vanhu va ka hina as you've heard so murangaphandle yi le ku kombiseni kona ku mi swi twini tigigi tinharhu ta yona yi ve kha yi be member of parliament mi swi twini kwalani ku hi yona murangaphandle ni nge show ti-figures ta member of parliament mi ta mi ya swi searcha ku hi ni nga tlhela ni ta kanetiwa kwalawa then of course na minister tani swi mi nga swi twa kwalaha ende murangaphandle ha swona ku munhu lava nga tshama kha ti kumela tigigi ma vona mhaka leyi so sweswi ko va ku ndlela yo kombisa ku a yi nga zi yi lava vandla ku hikuva yi lava ku twa ndlala hikuva yi twa ndlala a yi tsakela ku va yi pfuna no Master T a khe hi swi vula kwalomu Master T hi kombisa ku a munhu loyi vona ku i ndla yini swa hambana approach ya murangaphandle of course a yi ri different ma vona mhaka leyi yi tlhe yi kombisa ku yona yi nge give up yi nge give up of course yi lava ku fana na minister of course of arts and culture sweswiwa ku nga Gayton Mackenzie so of course yi kombise ku na yena a nga give upanga munhu loyi a nga give upanga because loko wo ve khe hi n'wi cheka of course hi 2019 a nga lo tirha kahle ngopfu ka vandla ra PA ni ta tlhela mi kombisa sweswiwa so a hi yene ni fike hi cheka a ku ti-votes ta yena a ti fambe njhani hi 2019 so hi leyi sweswi hi nghene ka ti-official results as you can see here laha ku ri 2019 what's happening here? I'm sorry for this what's happening hi tlhelo ndzhaku sorry for this ni kombela a minute hi vete hi searcha fast leswi as you can see yale ka 2019 hi le National Assembly as you can see 2019 loko hi fike hi ya cheka PA la hi le hi ta ku hi check fast as you can see yi ku PA where's PA I had not the votes the le hansi swinene as you can see I know ma 6000 ka national as you can see I know 6k only 6k le loko hi makeni la as you can see maswona yona a yi ngo bango mara loko se hi ta yi cheka ka 2024 tana a hi cheki ka 2024 hi vona ku yi tirhe njhani
xona ro page lera ho leri na ku ha ri straight lera swilo swa government nkarhi wun'wana okay as long swi pfurile hi 2024 a hi teni hi ta cheka ku i fambe njhani 2024 hi le 2024 as you can see i kume 677 votes ka national as you can see it's crazy guys it's crazy it's crazy i tirhini as you can see lo okay I zoom go ahead. As you can see if ka tirha swinene a kuma 677 so yi kombise murangaphandle of course ku yi ta fana na hina misa luwa mi nge give up swandla yi fika yi humelela nkarhi lowu taka so i xipiriti xa kahle swinene lexi nga na murangaphandle of course laha of course yi nga vuya yi hi summarizela na music wa yona ku i khale laka yo vheta yi humelela sweswi hi swi vonaka yi kombiseni ku yi endle demo hi 1999 it's crazy guys murangaphandle yi humese demo a yi humeseni hi 1999 hi nga swi tivi vo tala then 2002 hi kona yi nga sungula hi siva ra mahingani as you can ye kwalano yi ku 2000 2001 2002 ni humesa i album ya siva ra mahingani ni teka another break ni ku 2003 4 5 2006 ni humesa siva ra mahingani liya ya rifura vitana of course so i khale vo tala hi nga hi tiva leya ya rifura vitana ku ri 2006 so a yi sungule hi 1999 so imagine guys sa ku ri 7 years sa ku ri lembe ra vu-7 yi ri busy yi tlhe yi teka yin'wana break of course vo tala se hi ya yi twa hi tibabene hlamalo a ku ri 2011 hi hlamalo ku ba tibabene vo tala na relax ta kona hi nga swi tivi master T mani hambani ku a masunguli ya ni nga se swi twa kahle a ni hambani ku nsati ntate nsati ntate a ni nga swi twi ku yi ri murangaphandle of course ka ti-lyrics ta yona rari yi kha yi yimbelela laha so yi kombiseni of course ku DA yi na vanhu va yoho DA yi sapota ngopfu hi valungu ku na MK yi na vazulu so hina vatsonga why hi nga sapoti AADP hi yona yi hi representaka sweswiwa ma yi kona mhaka leyi leswi hi kha yi kombisa swona murangaphandle ku at least a hi chuzeni na hina hi va na ti-roots ta hina ku phela hi hava timitsu phela swo tala swa hina swa hi kalela na hosi hi hava mara hina hi katika ka gaza so at least a hi zameni guys ku va hi lunghiza swilo hi loko swi vonini master T vhele i vulavurini mati mi ma vona kwini sweswi mi ni vule khale ngopfu futhi kusukela last year ni kha ni vula xihi xin'we so ka timhaka ta passion of course no va munhu a na patience yi tlhe yi kombisa na yindlu ya yona tanihileswi swi vona ku yindlu leyi yi sukele kule ngopfu yi hlekiwile at some point swi trenda everywhere ku a yi le ku heleni yi jemini tinghoma to humini hi swi voneni hosi nkova bifini mara eventually zifi like maswo ku se yi fika kwini sweswiwa i triple story so a yi kombisana hi swona murangaphandle sweswi ku ya munhu va na plan yo karhi a na passion ya swona a tlhela na patience munhu wa kota ku va a humelela so i marito ya kahle swinene ka President Mayengani yana loko u lava ku endla xilo a swi bohi jahela loko xi va xi ferini wa relaxa i zama ku va endla i ta hi n'wana action until ze swi humelela passion and patience are key they are key when you want to succeed in life of course murangaphandle yi cancer hinkwenu n'wina mi nga vhotela AADP ni khese ngopfu wa mi believe ka hina yeah ende hi ta ya mahlweni na vandla ra AADP leswiya swa ku politiki na music a swi tirhi hi swi twa hi n'wina swa ku sweswi ku mehe nqambi ni nge pfuli xipaza ni swi twa hi n'wina mi loloha ku hleketa mina swi tiva ku hambi ni ri nqambi ni nga va na workshop as I've had in overall murangaphandle kha yi kombisa ku yi ta continue na music a ku na lexi nga ta cinca ma kona mhaka leyi ku ku na lexi nga ta cinca is here to stay with AADP loko swi boheka ku ni rixafula a ni president ya vandla so AADP te ku tshameni lava va lava ku ya palamende va ta famba lava fambaka a va nga ri va hina lava nga ta tshama hi vona va hina President Mayengani wa vulavula as I've heard that's what they were saying in overall so ku lavela ku famba va ta famba in good spirit as long va suka kahle leswi yi nga kombisa swa murangaphandle ku a yi na problem na swona so yeah I think swi kahle swinene tanihi na hina master T na a hi kha hi support ni nga vula ku marito ya kahle ku kombisa ku murangaphandle a yi suka a yi ta yi betray ngo na mani ta kota ngopfu loko yi suka murangaphandle just like that yi ya ka yin'wana party yi kulukumba a swi ta hlamarisanyana kona ku a swi le ku make sense but yeah murangaphandle is still there ka AADP
i mhaka kahle swinene a yi hi betrayanga as a nation swa komba ku himpela murhangaphandle hi serious ko va yi lava ku hi hluvukisa as vatsonga. So guys, next time a hi voteni murhangaphandle swa ta swa ti-local elections a hi voteni murhangaphandle. Swi pfuna yini ku votela xilo just nje for vito. Come on, a hi endleni swilo swa straight hi leswo. Hi vulavula va ri wrong hi walowo mpandza wa sweswa ku saseka wa ku va na tikhefu loko mi n'wi vona mi tsaka mi ku sesi loyi vona ni ndichi yaleyo yi bele na 4 leswaku i dya hi nghondo loko se a yi dya hi ti-highlights a mi swi vona nchumu ni ta suku yima ni tshulela kusuhi mi ta hatla mi yi vona kahle sesi loyi mi n'wi vona